America is back. Letzt qob örseçür opozisyoner Navalny Alexey Sikhons daxiyetsviz. İşteyli paşalqın departamentan belxors qameldeş Amerikan Santuaq Штати prezident Biden Jos. Şediyenoşka örseçün prezident Putin Vladimir Skil qameldozitin Biden. Şa Putin daxayetin Santuaq Штат örseçün şogala uzuşqilxan dayallila eltsu. Örseçün erül xartsonş havaş Biden dagdayetin ve paçhalq Штати xarjmşnyolertin kibernetikant elataş aydin lelxilar. Biden haytin globelçan Moskva Amerikan demokratin hinsa yül ziyada kiç. Vay örseçüniye dühlu övsrixeli. Nagasan vay ibol veş partnerod dagadolş el prezident. Dayedin Washington dagayu dünyans iyi orlonş çağda. Navalny's börns xilmiş yeridina çilan beddi olça köçde qaxilla uğuş telefoniyol qameldinç örseçün araç ulqan ministran Lavrov Sergey paçaq departamentan kügel xoçun Blinken Antonin Otsiyon Moskvan odayedin şa Washington's hükümet ştoyelu şılarxlatsna. Amerikan Santuaq Штати senator demokrat respublik xoş kongresi daqaçin örseçüye zulmşdarın jüyepe uzurdol nizman proyekt. Navalny'nin dağıştelçarına i dağış qölünçarına dual sanksiya şaxırxlatsnyu proyekt. Örseçüyenin botsa doşa Navalny'nin dağıştaların bəhkexilir.